Sanibonani bafowethu, ngiyanamukela kuphi nakuphi la ukhona, ngabe usestimeleni, ngabe usendlini, ngabe ukuphi la ukhona, ngabe usemotweni. Ngiyanibingelela bafowethu, nibingelela Nkosi ngiphile bafowethu wakwamngoma lephansi kwamhlabela ingane esigodini sakwalolwana. Bafowethu nginilethele izindaba ezihamba phambili ngoba kade nazi ukuthi ubaba Ugadla kade bexabene nenkosi yomaskandi Ukhuzani umfokaMpongose. Sibonakala lapha ithomba ukuthi ubaba Ugadla kanye noKhuzani umfokaMpongose sebexolelene mayelana naleya ngalo xabana kwabo okade kukhona lapha phakathi kwabo ngenxa yokuthi ubaba Ugadla wakhipha ingoma ethi aze amahle amatomu alombhemu, ngoba siyakhumbula ukuthi ubaba Ugadla impela ukhiphele ingoma eyikhiphela igcokama encoma igcokama elisha. Sakhumbula ukuthi ubaba Ugadla futhi uye wayikhipha enye ingoma ukuthi wakhipha ingoma ethi uma ufuna inkosi yomaskandi hamba kuphi enkandla eMandaba. Wakhipha ingoma ekanjalo. Lokho kwamjabulisa kakhulu-ke uKhuzani umfokaMpongose ukuthi kukhona abantu abalibonayo igalelo lakhe okanye ubukhosi bakhe umaskandi, ngoba le nsizwa ibiza ngenkosi yomaskandi kanye negcokama elisha libiza ngenkosi yomaskandi. Ngaba ubani inkosi yomaskandi? Ake siphawule lapha kuma-comment section sichaze bafowethu, ngoba siyakhumbula ukuthi nobhuti lapha umjikijela umfokangubane naye wayeyibiza ngani ngenkosi yomaskandi. Ake sidecide lapha ama-comment section nisho ukuthi ubani inkosi yomaskandi, nina manibuka singayi ngamandla singayi ngakuthi nisho nje bafowethu lapho kuphi nakuphi la ukhona. Bafowethu ngicela ukhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-share, yabona nje nenze yonke into e-right bafowethu. Nizoqhubeka nithole iy'ndaba ezinhle ey'fana njengalezi bafowethu. Okwami ukuthi ngidibane lapha kuma-comment section ningichazele ubani inkosi kamaskandi uqobo ngqo. Yezwa inkosi yomaskandi, ake sidedeleke ngidedele nina nibeke nje ukuphawula kwenu bafowethu kuma-comment section. Ngiyabonga, sesiyobonana kwesigcawu esilandelayo kuphi kwiNyakatho The North TV. Hoshe. Isandla sami athandwe sasanyama athandwe sobonelana ingqondo yami uwe isandla sami sebezopela abantu babezitshela ukuthi bona bomkhulu